Dobrodošli u Struka podcast. Zašto Struka podcast? Zato što je vrijeme da razgovaramo o značaju i o perspektivama zanimanja za koje poučavaju srednje stručne i tehničke škole. Zato što je vrijeme da razgovaramo o tome zašto nam nedostaje đaka u ovim školama, zašto nam nedostaje kvalitetnih ljudi za privredu i posljedično tome nedostaje nam investicija za razvoj društva i ekonomije. Moje ime je Dobrijela Močević i vodim vas kroz Struka podcast. U današnjem Struka podcastu pričamo o novom akteru na sceni, odnosno ulozi Privredne komore u dualno organizovanom srednjem stručnom obrazovanju. Meni je zadovoljstvo da pozdravim Aleksandru Mihajlović-Bijelić. Aleksandra, vi ste duže od 20 godina u Privrednoj komori i posljednjih 8 godina, ako sam dobro shvatila, imate baš fokus na srednje stručno obrazovanje i na sve teme koje se upravo tiču dualno organizovanog srednjeg stručnog obrazovanja. Koja je tačno vaša uloga u Privrednoj komori? Jeste, pa pored udruženja koje vodim, primarno to su tekstil, koža i obuće i grafička industrija, posljednjih par godina sam fokusirana na ovu temu dualnog obrazovanja. Formirali smo Centar za dualno obrazovanje i obrazovne politike u Privrednoj komori Republike Srpske i ja sam rukovodila s tog centra. Odlično. I vi ste prava osoba da mi odgovorite na pitanje koji je interes u stvari i uloga Privredne komore Republike Srpske u uspostavljanju dualno organizovanog srednjeg stručnog obrazovanja? Pa prije svega Privredna komora Republike Srpske je zakonom o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju iz septembra 2020. godine dobila neke nove nadležnosti koje se odnose na unapređenje dualnog obrazovanja u Republici Srpskoj. Te nove nadležnosti se prije svega odnose na provjeravanje uslova koje treba da ispunjavaju poslodavci koji organizuju obrazovanje unutar svojih preduzeća, na obuku mentora i na vođenje registra svih onih privrednih društava koja primaju učenike na praksu. Znači, to su neke nove nadležnosti koje su povjerene ovim zakonom, a Privredna komora Republike Srpske je upravo zbog nedostatka kvalifikovane radne snage, zbog radne snage koja nema potrebne vještine koje se traže na tržištu rada i upravo zbog te neusklađenosti Privredna komora je posebnu pažnju posvetila upravo ovoj temi. To znači, ako sam dobro shvatila, da se vi bavite i obukama mentora i možda dijelom i obrazovnim politikama, to mi posebno zanima. Da li možete da utičete na obrazovne politike i kakva je saradnja sa ministarstvom i ostalim akterima uopšte kad je u pitanju srednje stručno obrazovanje? Pa Privredna komora je i prije ovih posljednjih izmjena zakona bila pozicionirana kao institucija koja je važna u zakonu o srednjem obrazovanju kroz članstvo u tripartitnom savjetodavnom vijeću. To je vijeće koje upravo okuplja predstavnike i ministarstva zakonodavne vlasti, ali isto tako i predstavnike poslovne zajednice. Tu se upravo kreiraju upisne politike i sve ono što je bitno i važno za unapređenje kako srednjeg obrazovanja, ali i generalno unapređenja praktične nastave, unapređenja vještina i kompetencija koja stiču učenici tokom svog obrazovanja. Pored toga, Privredna komora je član komisije za upisnu politiku i također mi radimo svake godine analizu potreba za kadrovima. Te analize radimo naravno u saradnji sa našim područnim komorama koje sarađuju sa lokalnim zajednicama gdje je upravo važno da te politike krenu sa lokalnog nivoa. Znači mi na temelju tih analiza dajemo prijedlog Ministarstvu prosvjete i kulture koja su to zanimanja koja poslovna zajednica traži i koja bi bila dobra da se planiraju za upis za narednu godinu. Naravno, kroz tu analizu mi veliku pažnju posvetimo i generalno stanju privrede Republike Srpske. Kakva je to struktura privrede, koje su to grane najrazvijenije, najzastupljenije i kakve su perspektive razvoja. Da li biste rekli da da je uloga mentora promijenila status praktične nastave, odnosno kvalitet praktične nastave
u privredi? Pa mentori su jako važna karika u cijelom tom lancu, jer su to upravo osobe koje su zaposlene u samim kompanijama, a koje su zadužene za učenike na praktičnoj nastavi. I zato je važna ta obuka koju Privredna komora Republike Srpske provodi. Ta obuka se provodi po programu koji je propisao Republički pedagoški zavod, takođe nadležnost koju su dobili zakonom. Program obuke se sastoji iz 3 modula, ukupno je 40 sati, ali 24 sata su teorijske obuke i plus 16 sati samostalnog rada. Znači, kandidati kada prođu tu obuku, onda polažu ispit i nakon toga tek stiču uvjerenja da su položili za mentora praktične nastave. Ono što je jako važno da mentori stiču pedagoško-didaktička znanja kroz te obuke. Znači, to su prije svega ono što je važno kada neko preduzeće kandiduje osobu za mentora. Važno je da ta osoba prije svega ima stručna znanja za poslove za koje je nadležna u samom preduzeću. S druge strane, ta osoba treba da voli da radi s djecom, da ima sposobnost prenošenja znanja, da poznaje sve proizvodne procese unutar same kompanije. I takve osobe su upravo odlični kandidati da budu budući mentori. A na obukama koje Privredna komora provodi, oni dobijaju ta pedagoško-didaktička znanja. U smislu, prije svega, moraju da se upoznaju i sa osnovama pravnog i zakonodavnog okvira kada je u pitanju srednje obrazovanje, ali s druge strane oni se upoznaju sa metodama rada sa učenicima, upoznaju se sa karakteristikama uopšte te populacije adolescentskog doba. Znači, i kako i na koje načine motivisati učenike da se intenzivnije uključe u praktičnu nastavu i da sa nekom većom željom i posvećenosti pristupe toj praktičnoj nastavi. Praktično dobijamo neku vrstu nastavnika u privredi, u praksi, ne tek nekog kome je dodijeljen učenik da radi s njim. Recite mi još ovo, Aleksandra, koje su to tačno, možete li da mi izdvojite, koje je tačno interes i korist za poslodavca od ovako unaprijeđenog srednjeg stručnog obrazovanja i koje su to koristi koje djeca, učenici dobiju? Da. Poslodavci, preduzeća su jako važna upravo da bi ovaj sistem uopšte uspjeo. Posvećenost preduzeća i njihova uključenost je posebno značajna da bi cijeli sistem uopšte i zaživio ovdje. Znači, koristi koje preduzeća imaju su prije svega da oni kroz omogućavanje praktične nastave imaju priliku da dobiju kvalifikovan kadar, da dobiju kadar koji ima kompetencije i vještine koje oni traže upravo od njih. S druge strane, imaju mogućnost da profilišu učenike prema samim potrebama svoje kompanije. Pored toga, ono što je ključno da poslodavci, da predstavnici kompanija shvate da je to ulaganje u budućnost. Vrlo često se ovaj sistem nekako doživljava kao trošak za preduzeće. Činjenica je da preduzeća imaju dosta i troškova i obaveza koje moraju da ispune da bi uopšte ušli u ove procese. Ali ovo je prije svega ulaganje u buduće kadrove i da bi na neki način djeca koja dobiju teorijska znanja u školi to praktično povezala upravo sa onim potrebama koje oni traže od njih. Sami učenici, njihova prednost uključivanja u ove procese praktične nastave je važna prije svega sa aspekta njihove konkurentnosti na tržištu rada. Oni
kada završe praktičnu nastavu dobijaju veće mogućnosti da pronađu posao kako u toj kompaniji gdje su obavljali praktičnu nastavu, tako i u bilo kojoj drugoj kompaniji iz tog sektora. S druge strane, oni upoznaju radne procese, radnu sredinu, imaju mogućnost da se upoznaju sa novim tehnologijama, što sigurno u školama i u školskim radionicama ne mogu. Upravo je to vrlo važno kada govorimo uopšte o dualnom obrazovanju, taj brzi napredak tehnologija koja se dešavaju. Školske radionice su vrlo često neopremljene, ili ukoliko imaju određenu opremu, ta oprema nije dovoljna i nije sigurno na tom nivou tehnologije koju imaju u kompanijama. Odlično. Još jedno pitanje mi se nameće tu. U poslednjih par godina se jako često spominju plaćene prakse. Koliko je to zaživjelo u stvari u našem privrednom sektoru? Pa znate kako, mi smo praktična nastava je postojala u preduzećima i prije donošenja ovog zakona. Mi zaista imamo divnih primjera, imamo tako pozitivnih primjera koji bi trebali da budu nekako ideja vodilja i svim ostalima kada je u pitanju izvođenje praktične nastave i ovo dualno organizovano obrazovanje. A kažete mi sad, koliko već dugo traje ovaj proces? Nije to počelo juče i čini mi se da ste jako puno vremena i truda uložili. I u kojoj smo fazi, da tako kažem, koliko još posla treba da se uradi? Jel imamo sad sve uslove da funkcioniše dobro dualno organizovano srednje stručno obrazovanje? Ovo je vrlo kompleksan proces. Kompleksan proces zato što uključuje veliki broj aktera u cijelu ovu priču. S jedne strane tu imamo predstavnike zakonodavne vlasti, znači Ministarstvo prosvjete, zatim Pedagoški zavod, druga resorna ministarstva koje također donose određene zakone koji se tiču unapređenja praktične nastave. S druge strane imamo srednje škole koje nemaju sve potrebne uslove da bi ovaj proces zaživio i na kraju imamo učenike i same roditelji i usklađivanje njihovih želja i mogućnosti. Zaista je to jedan veliki i kompleksan proces upravo zbog tog velikog broja aktera i jako je važno da bi ovaj proces uopšte zaživio, jako je važno da se svi akteri u cijelom tom procesu podignu svoje kompetencije na jedan viši nivo i da na neki način svi pristupe unapređenju ovog sistema generalno. Ono što je posebno značajno da iako je zakonska regulativa u dobroj mjeri unapređenja, postoje određene još uvijek otvorena pitanja. Privredna komora je u proteklom periodu od donošenja zakona organizovala 4 obuke mentora. Te obuke je prošlo 59 kandidata do sada. Iako su bila vrlo izazovna vremena u smislu pandemije, vrlo je teško organizovati te obuke jer je to određeni broj ljudi, naravno i ono što je vrlo značajno, treneri koji obučavaju mentore, mi smo također certificirali te trenere upravo uz podršku GIZ-a i mi sad u Republici Srpskoj imamo 5 certificiranih trenera koje smo zajedno u okviru projekta Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini koji je podrška od strane GIZ-a, uspjeli smo znači da imamo svoje trenere koji rade te obuke. Pored toga, Privredna komora je formirala jednu interresornu radnu grupu. Ta interresorna radna grupa je upravo sastavljena od predstavnika različitih institucija koje su uključene u ovaj proces, bilo direktno, bilo indirektno. Upravo da bi se na neki način i shvatio značaj svih institucija i prepoznali svi akteri, jer postoje još brojna otvorena pitanja. Vi ste pomenuli naknade. Naknade učenicima mogu da se isplaćuju, ali nije riješeno pitanje poreskih davanja na naknade. Znači one nisu oslobođene plaćanja poreza.
S druge strane imamo doprinose za PIO. To također pitanje nije do kraja riješeno. Uplatilac tih doprinosa su srednje škole. Srednje škole nemaju te kapacitete ni mogućnosti i čak nisu imali ni ta znanja da su oni obveznici uplate tih doprinosa. Postoji još drugi niz otvorenih pitanja koja se ne tiču samo zakonodavnog okvira, već generalno pitanja koja bi mogla da se unaprijede, kao što su identifikacione kartice učenika koji su na praksi. Zatim sanitarne knjižice za učenike koji se nalaze u određenim zanimanjima gdje je to potrebno. Tako da postoji niz otvorenih pitanja koje smo mi pokrenuli kroz rad ove interresorne radne grupe u protekloj godini i određene inicijative smo već uputili ministarstvima nadležnim za rješavanje ovih pitanja. Svakako mi i dalje ostajemo posvećeni ovim procesima jer ovo je proces koji traje, koji i potrebno je mnogo vremena da se unaprijedi generalno svijest svih uključenih u ove procese. A prije svega to su predstavnici poslovne zajednice i preduzeća. Čini mi se sad da, rekli ste da imam jako puno aktera, da li još uvijek neko nedostaje u toj priči? Da li postoji neka od nadležnih institucija koja nije još uvijek uključena? Ili ste uspjeli sve da obuhvatiti? Pa mi smo kroz ovu interresornu radnu grupu obuhvatili sve institucije koje su na različite načine uključene. Tu su prije svega Ministarstvo prosvjete i obrazovanja kao ključno ministarstvo. S druge strane tu je Ministarstvo financija koje je jako bitno upravo za donošenje zakona koji se tiču poreskog sistema, znači i vezano za sve što je vezano za financijski dio ove priče. S druge strane, tu je Ministarstvo rada, jer je status učenika također nešto o čemu se raspravljalo u okviru ove interresorne radne grupe. Da li su oni u sferi rada ili nisu u sferi rada. Također, tu je Ministarstvo privrede i preduzetništva, Zavod za zapošljavanje, Inspektorat Republike Srpske, Republički pedagoški zavod kao vrlo značajna institucija u smislu koja je i radila program za obuku mentora. Znači, i naravno ono što je posebno značajno, tu su predstavnici preduzeća koja već dugi niz godina omogućavaju izvođenje praktične nastave unutar svojih preduzeća i predstavnici srednjih škola. Znači, to je onako jedna grupa aktera koja na različite načine učestvuje u ovom sistemu, ima različite uloge, ali ono što je bitno da smo se okupili nekako oko zajedničkog interesa, to je unapređenje kvaliteta praktične nastave. Da na neki način kroz rad ove interresorne radne grupe važno je da identifikujemo koji su to problemi, koja su to otvorena pitanja, gdje postoje mogućnosti za unapređenje i koji su to načini za unapređenje. Evo, već sam istakla da smo određene inicijative uputili i ja se iskreno nadam da ćemo u toku ove godine imati i neka rješenja sigurno gotova. Zvuči mi sjajno, velika je grupa ljudi i velika je grupa aktera i super je što uspijevate da pomjerate stvari u dobrom pravcu. Ono što me još interesuje su roditelji i djeca. Da li ono što vi radite kao Privredna komora predviđa neku vrstu iskoraka prema njima? Jer mi se čini da koliko god da postoji izvjestan i vidljiv napor svih aktera koje ste spominjali, čini mi se da roditelji i djeca nisu baš tako upućeni da je to možda dobar izbor za njih. Da li djeca još uvijek biraju više gimnaziju ili se okreću stručnim zanimanjima, tehničkim zanimanjima? To me interesuje, da li pratite to i da li je promjena tu nastupila u nekom smislu?
Pa mi smo upravo da bi nam približili kako predstavnicima preduzeća, ali isto tako predstavnicima škola i roditelja i djece mogućnosti koje pruža dualno organizovano obrazovanje. Mi smo uradili jednu brošuru, smjernice za unapređenje saradnje privrednih subjekata, privrede i srednjih škola. Te smjernice su urađene u vidu brošure, ali isto tako one postoje u digitalnoj formi na našoj web stranici. One su prije svega, kažem, namijenjene preduzećima, ali isto tako i ovim drugim akterima. Ono što smo kroz ovaj vid komunikacije željeli postići je da se prije svega svi upoznaju sa zakonodavnim okvirom, onako na jednom mjestu, sa nekim najznačajnijim stvarima koja se tiče dualno organizovanog obrazovanja. S druge strane, koje su to prednosti za uključivanje u ovakav vid obrazovanja? Prednosti i za predstavnike preduzeća, za predstavnike škola, kakva je to prednost uopšte generalno za društvo, ali isto tako koje su to prednosti za same učenike. Pored toga, tu smo se osvrnuli posebno na mehanizme saradnje. Ti mehanizmi saradnje su jako važni. Jedan od tih mehanizama je upravo karijerno informisanje. To karijerno informisanje upravo podrazumijeva da se predstavljaju škole, da se predstavljaju zanimanja koja škole obrazuju, koje škole nude. S druge strane, da sami predstavnici preduzeća u saradnji sa školama se dogovaraju o načinima na koji način da predstave svoju kompaniju, mogućnosti rada u toj kompaniji, mogućnosti koje nudi zanimanje koje škola obrazuje, a može ujedno da se obavlja praktična nastava u kompaniji. Planirali smo da radimo dane otvorenih vrata zajedno sa predstavnicima preduzeća. Mislim da je to jedan vrlo dobar način gdje se mogu pozvati predstavnici škola, učenici i naravno njihovi roditelji, da na takvim danima otvorenih vrata se upoznaju više sa i mogućnostima koje nude kompanije, jer ima dosta predrasuda u smislu upravo u određenim zanimanjima kao što su metalna industrija. Postoje predrasude da su to neka zanimanja, ne znam, prljava jeste, ali mi smo zaista naša preduzeća zaista veliku pažnju posvećuju unapređenju tehnologija. Mnogi procesi su se digitalizovali, tako da su to sasvim drugi uslovi rada nego što je to bilo ranije. S druge strane, naravno, tu pažnju treba da posveti veliku i cijelo društvo, jer nekako sada nije in da se upisuju stručna zanimanja, pogotovo ova trogodišnja zanimanja. Najveći problem u principu i imamo kod upisa tih trogodišnjih zanimanja zanata. Tu je s jedne strane malo i problem te prohodnosti za dalje, jer ta djeca kad završe trogodišnje zanimanje da bi išla dalje moraju da polože veliku razliku predmeta i to je nešto o čemu se također treba razmišljati u buduće. Kada su u pitanju četverogodišnja zanimanja, tu nisu tako loši pokazatelji. Veliki broj djece upisuje tehnička zanimanja, četverogodišnja zanimanja, ali isto tako veliki broj djece odlazi dalje na fakultete, odlazi da studira. Tako da, evo, tu su ti problemi koji se mogu unaprijediti kroz upravo ovu saradnju svih aktera, ali ono što posebno predstavnici preduzeća ističu kada je u pitanju praktična nastava je da četverogodišnja zanimanja, tehnička zanimanja imaju jako mali fond praktične nastave. To je isto jedna od mogućnosti koju smo mi predstavili kroz ove smjernice, isto jedna mogućnost, jedan mehanizam gdje mogu da sarađuju predstavnici poslovne zajednice zajedno sa školama.
školama, jer nastavni planovi i programi mogu da se mijenjaju do 30%, znači i ukoliko predstavnici poslovne zajednice primijete da neka zanimanja nisu u skladu sa onim trenutnim potrebama, oni mogu da predlože školama, naravno ministarstvu, da se rade određene korekcije u nastavnim planovima i programima, tu se naravno uključuje Republički pedagoški zavod, ali tu su neki mehanizmi saradnje koji nisu dovoljno prepoznati kod svih aktera, a sigurno ima dosta mogućnosti da se takvim mehanizmima unaprijedi kvalitet praktične nastave. Već ste spomenuli dosta prilika i dosta toga na čemu treba raditi, a spomenuli ste i dosta toga što je urađeno. Još mnogo zanima od vas. Koliko ima politikama u smislu da li imamo zanimanja za koje nas škole ne pripremaju, a potrebne su tržištu rada. Da li tu još postoji neki prostor da se unaprijedi i da se uvedu neka nova zanimanja koja trenutno ne postoje, jer svjedoci smo u posljednjih 10-15 godina da gomila zanimanja koje sad imamo kao vrlo aktuelne, prosto nisu postojala u tom trenutku, niti je bilo potrebe za njima na tržištu rada. Da li je takva situacija i u ovim zanimanjima? Pa ja moram naglasiti da je u Republici Srpskoj urađena revizija zanimanja. Mi smo također zajedno sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i Republičkog pedagoškog zavoda bili uključeni u cijelu ovu aktivnost. Mi smo nekad ranije imali 116 zanimanja u Republici Srpskoj. To je reviziji. Kroz reviziju smo sada došli do 106 zanimanja. Pojedina zanimanja su ukinuta, za kojima više ne postoji potreba, ali pojedina zanimanja su pretrpjela određene promjene, kako u nazivu zanimanja, tako i u određenom obuhvatu samog zanimanja i ono šta je potrebno da se kroz to zanimanje nauči. Tako da jako je proces bio dugotrajan, ali mi smo ga, da kažem, prilično i brzo završili, jer smo prosto morali da se uhvatimo u koštac sa ovim brzim promjenama i zahtjevima poslovne zajednice u tom smislu. Tako da mislim da smo dosta zanimanja je pretrpilo određene promjene, kažem u smislu i samih naziva, gdje je vođeno računa upravo i o novim tehnologijama, o zanimanjima koja se sada posebno traže. Tu su zanimanja posebno u elektro i u struci informatike. Tako da mislim da je tu određeni pomak već napravljen. Naravno, revizije zanimanja se ne rade toliko čisto, ali sigurno da ćemo mi u skladu sa potrebama tržišta rada, kada se ukaže određena potreba za bilo novim zanimanjem, bilo da neko zanimanje da prosto potrebno je da se objedini ili da se bilo kakva promjena napravi, mi ćemo sigurno ukazati Ministarstvu prosvjete na to. Privredna komora je upravo bila inicijator uvođenja jednog novog zanimanja, to je zanimanje alatničar, koje nije bilo do sada na ovim prostorima i evo, uspješno je završeno uvođenje tog novog zanimanja i uspješno je upisana ta prva generacija, odnosno sad je već i druga, jer je to bilo prije 2 godine. Tako da, evo, to su neki pomaci, znači gdje kad se primijeti da je nešto potrebno, da je nešto neophodno, da postoji neko novo zanimanje, te intervencije se rade i mi ih evo već uspješno radimo, naravno u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i svim drugim akterima. Hvala vam najljepše, gospođo Mihajlović-Bijelić, na gostovanju u Struka podcastu i na svim ovim korisnim informacijama koje ste podijelili s nama. Hvala vama.